Dilolostro YouTube channel. La hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Xiyimbeleri Mr Post se va vuye a training ya xibamu. Hi ta tsundzuka leswaku ku ve na nkandziyiso lowu nga jikajika ka swiyenge swa mabulu hi ku hambanahambana ka swona, laha xiyimbeleri a va tshembisa vaseketeri eholobye leswaku loko vo hoxa swikotela kumbexani mabodhlela hi nkarhi lowu va karhi va nyanyula ntshungu va ta va duvula hi xibamu. Se swi tikomba nga ku mhaka ya xibamu yi serious. A hi voneni nkandziyiso lowuwani. Leswo madala i mhaka ya vuhlaviseki a ku na swi nga endleka i mhaka ya khale mhaka ya sweswi kusukela kwale swinyanyanini ya ne va ra mi ri nghozi hi ku korona xayi nge a na sweswi hi reke a ni ma swi vona hi leyi ntirho leyi eparixakaleni ya leyi kwala ya hi khensini ne swi lo yiyele hi leswo swi ku yele. Mi ta va mi twile ngwenya yi ri na hi tirekere a yi ri nghozi ngopfu. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nge se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Vonana ni nga sala n'wana wukulu ngopfu ne loko wo hoxa bodhlela ra xikotela ri ni ba ta ku duvula sweswi a ni hembi leswi a ni ku sisi a ni hembi vonana ne mi nga jelezeli ne vaswethu hi nga jelezela yes ni tshika ni tirha swa mina ni famba hi leswo. Dilolostro.